Mwandiki Mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini ni oritie aikari a Narok aria matari maracokia micinga kumicokia kuona ihinda riria marahetwo ria kumicokia ni rihituku. Bado tu tunataka kutoa wito kwa wale ambao wako nazo na bado hawajarudisha kwa serikali wafanye hivyo, kwa sababu oho ni ugite kungikinyaniria kiumia giki ni giguthira matacokirie, thirikari ni kwambiriria gwethana nao kuria ugite ni magutacokirio ikinya ria kiwatho. Tutaenda kufanya uchunguzi, na sisi kama serikali tuko na mkono mrefu, tunaweza kujua ni nani ambayo bado wako na bunduki haramu hizo. Nashukuru wale watu wa Transmara wamejaribu. Pia pande hii ya conservancy na Narok kwa jumla hatutaki kuona mtu ambayo ana bunduki ambayo iko na license. Ntutu ni ugite mundu wothe urenda kana uri na mucinga no muhaka korwo na marua hetwo magukorwo naguo kuona micinga iyo niwe huthagirwo uria gutagiriire. Girifotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro. Nolo agendo shoginga ya mugetieni